Wanaita Mulela cyangwa se ikipe ya Lion Sport. Ifite ibintu byinshi cyane bivugamo cyane, bombe irazirikwe kabisa uyu munsi, kubita amabomba fana bamigati tugiye kugaruka ku kibuga kabisa byiza cyane. Intwaro Lion Sport rero isohokanye iri gusinyisha buri munota isinyisha. Umwaka rero ngiye kuzamba kwita update n'imipira yose imaze kuba mu kanya, byose ngiye kuzamba bibagezaho ku gihe. Itonde umwaka ngiye kuba kubitamo icyo bisa update. Ushobora kuzajya wumva update sometime, kumva update ndi kwiguhera mu muhanda kwibaza ati ni ibiki gucanze, uzabumva uri mu rusaku nukagiye ugira icyo wibazamo cyane. Mu masaha 3 ahubwo bamwita Ramazani Chimanga Chilembi, umunyakongomani International Congo and Central Back, yavutse tariki ya 1/3/2022, afite imyaka 23, tawaring defender, umudefenseri ufite metero 1.95, urumva ko areshya n'abaviririra n'abasumba cyane rwose. Ni nako kandi Rayon Sport nabwo iri gushaka yasinishije undi mukinnyi. Let's stop sinkuruza ziri muri Mulela. Ikamaze no kongera gusinyisha undi mukinnyi yitwa Ben Aziz Dao, mu Burkinabe, akina Cheko Hande. Yavutse ku itariki 8 z'ukwa karindwi 1999, afite imyaka 26, nabo bose ni barebare, metero 1.80, afite balance endurance, aca ku mpande. Nuko rero muri Mulela byifashe neza cyane. Abakinnyi bakaba ari fresh faces, bameze neza cyane. Na Rayon Sport batubwira ati abakinnyi bameze neza cyane mu myitozo, ibintu bimeze neza cyane. Iyo ngiyo rero akaba ari Rayon Sport. Tuvuyemo turaza kuba kwita n'indaponyeti nyinshi zivuga mu kanya. Twizamukiye muri championnat y'u Rwanda, ikipe y'Icumbi imaze gukina na Kiyovu Sport nagarutse muri forme imeze neza cyane kabisa. Yabanje gutsinda igitego cya Mutunzi Darik ku minota 15, kwa nibwo Gicumbi Lola Kanda Moise ku minota 27 baragomboye icyo cya mbere cyane kimwe kuri kimwe. Niyo David 56 Kiyovu cya kabiri. Rukundo Abdurrahman ku minota 63 atsinda igitego cya gatatu, mu gihe ku minota 44 cya Lara Salam kabisa. Sanja Blaya igitego cya kane. Nako kandi ikipe Al Hilal nayo igeze umukino urangiye itsinda igitego kimwe Musanze yizamuki. Al Hilal akaba atsindiwe na Katembo Lubira Kamusanze rero bandika Katembo Lubira ibitsinze igitego on goal. Baita Rwanda Premier League uyu mwaka mabwa ati twafite update nyinshi cyane. Wowe cyo ukora ni ugukora like, share, comment, subscribe, ibintu bikagenda neza cyane ariko ukomeza usangiza abandi izi video n'ibindi byinshi bivugwa muri Manchester United. Robben Amorim amaze kwirukanwa mu gihe kuba yigize danger, akaba kariwe manager Manchester. Turavuga mu kanya kuzindi nkuru zikurikira, abatoza bategerejwe. Ciao.